So this is our concluding lecture of the Riga series. Tā šorīt mums ir Rīgas sērijas noslēdzošā lekcija. We will be back next spring Atgriezīsimies nākamā pavasar, for more diving deeper and deeper into this ocean of ecstatic prema. lai vēl vairāk gremdētos šīs ekstāziskās prēmas okeānā. So today we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 8, text number 20. Šodien lasām Šrīmad Bhagavatam 4. dziedājuma 8. nodaļas 20. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yashya Angri Padmam Padmam Paricharya Paricharya Vishva Vishva Vibhavanaya Vibhavanaya Atta Atta Guna Guna Abhipate Abhipate Ajja Ajja Anyatishtat Adhyatishtat Kalu Kalu Parameshtyam Parameshyam Padam Padam Jita Atma Jita Atma Shvasana Vasana Abhivandyam Abhivandyam Yashangi Padmam Paricharya Vishva Yasangri Padmam Paricharya Vishva. Vibhavanayata Guna Bipate Vibhavanayata Guna Pipate Ajojajishtat Kalu Parameshtyam Ajodhyatishtat Kalu Parameshtyam Padam Ditatma Shvasana Bivanjam Padam Jitatma Shvasanadhavyadhyam Yashyangi Padmam Paricharya Vishva Yasyangri Padmam Paricharya Vishva Vibhavanayata Guna Bipate Vibhavanayata Guna Pipate Ajotishtat Kalu Parameshtyam Ajodhyatishtat Kalu Parameshtyam Padam Jitatma Shvasana Bivanjam Padam Jitatma Svasanabhivandyam Yasya Asya whose Kuru Angri leg Kāju Padmam lotus feet Lotosa pēdas Paricharya worshipping Pielūgšana Vishva Va universe Visums Vibhavanaya for creating Izveidēji Atta received Saņēma Guna Ambipate for acquiring the required qualifications Iegūt nepieciešamo sagatavotību Ajja the unborn Lord Brahma Nedzimušais kungs Brahmā Adhyatishtat became situated Ieguva stāvokli Kalu undoubtedly Bez šaubām Parameshtyam the supreme position within the universe Augstākais amats visumā Padam position Amats Jita Atma one who has conquered his mind Tas, kurš ir pakļāvis savu prātu Shivasana by controlling the life air Kontrolējot dzīvības gaisu Abhivanjam
worshipable. Pielūdzams. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Suniti continued, the Supreme Personality of Godhead is so great that simply by worshipping His lotus feet, your great-grandfather Lord Brahma acquired the necessary qualifications to create this universe. Although he is unborn and is the chief of all living creatures, he is situated in that exalted post because of the mercy of the Supreme Personality of Godhead, whom even great yogis worship by controlling the mind and regulating the life air, prana. Purport. Suniti cited the example of Lord Brahma, who was Dhruva Maharaja's great-grandfather. Although Lord Brahma is also a living being, by his penance and austerity, he acquired the exalted position of creator of this universe by the mercy of the Supreme Lord. To become successful in any attempt, one not only has to undergo severe penances and austerities, but also must be dependent on the mercy of the Supreme Personality of Godhead. This indication had been given to Dhruva Maharaj by his stepmother and was now confirmed by his own mother, Suniti. Tulkojums. Suniti turpināja. Dieva augstākā personība ir tik dižena, ka vienkārši pielūdzot viņa lotosa pēdas, tavs vectēvs, kungs Brahma, ieguva nepieciešamo sagatavotību, lai radītu šo pasauli. Lai gan viņš ir nedzimis un ir galvenais starp visām dzīvajām būtnēm, viņš atrodas šajā augstajā amatā pateicoties Dieva augstākās personības žēlastībai, kuru ar prāta kontroles un dzīvības gaisa prānas palīdzību pielūdz pat varenie jogi. Skaidrojums. Suniti minēja kunga Brahmas, kas bija Druvas Maharādžas vecvectāvs, piemēru. Lai gan kungs Brahma ir arī dzīvā būtne, bet pateicoties savām askēzēm, viņš saņēma šo te cēlo visuma radītāja amatu, pateicoties augstākā kunga žēlastībai. Lai gūtu panākumus jebkādos centienos, cilvēkam ir ne tikai jāveic nopietnas askēzes, bet arī viņam ir jābūt atkarīgam no Dieva augstākās personības žēlastības. Uz to norādīja Dhruva Maharādžas audžumāte, un tagad to apstiprināja viņa paša māte Suniti. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganaton Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Barijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Namah Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So just see how early this is in the days of the universe. Un paraugieties, kā tas, how early it is in the, I didn't get the point. Just see how this pastime, how early it is in the history of the universe.
Paraugieties, cik nesen šī te spēle ir notikusi visuma vēstures ietvaros. Lord Brahma was the great-grandfather of Dhruva Maharaj. Un kungs Brahma bija Druvas Maharāģas vecvectēvs. In other words, Dhruva Maharaj's grandfather was the son of Lord Brahma. Citiem vārdiem, Dhruva Maharaj's grandfather was the son of Lord Brahma. tātad, citiem vārdiem Druvas Maharāģa tēvs bija, vectēvs bija kunga Brahmas dēls. So this happened millions of years ago, this pastime. Tātad tas sākumā man bija jātulkoja, cik sen tas notika visuma vēsturē. Tad tas noticis miljoniem gadu atpakaļ. So even in the beginning days of the universe, there was envy, there was enmity. These things have been here from all along the material world. Un pat jau visuma radīšanas sākumā, īsi pēc tam, jau ir bijuši šīs te skaudība, bijuši šīs te negācijas. This envy and enmity are very deeply rooted in our hearts. Un šī te skaudība un naids, tas ir dziļi iekšā sirdī. So we have to be very diligent in our endeavors to overcome them. Un mums ir jābūt ļoti tādiem prasmīgiem un centīgiem, lai pārvarētu šīs te kvalitātes savā sirdī. Each of us must clearly understand, Un katram no mums ir skaidri jāsaprot, I am infected by envy. ka es esmu inficēts ar skaudību. That's why I have a material body. Un tāpēc man ir materiālais ķermenis. This human life is meant for learning how to come to the position of non-envy. Un cilvēka dzīve ir domāta tam, kā lai sasniedz tādu stāvokli, pie kura nav skaudības. The pure devotee is the non-envious well-wisher of all living entities. Tīrs bhakta ir visu dzīvo būtņu labvēlis, kuram nepiemīt skaudība. And here we are, stumbling, bumbling neophytes, full of envy. Un šeit esam mēs, jauni neofīti, kas klubdami, krisdami cīnās. Isn't it a fact? Vai tas nav fakts? Yes, it's a fact. Tas ir. We're stumbling, bumbling neophytes, full of envy in our hearts. Tad mēs esam neofīti, kuriem ir skaudības pilnas sirds, un tāpēc mēs tā arī klunkurējam. So how do we get liberated from Un it? kā kad mums tapt atbrīvotiem? That's devotional service. Un tā ir kalpošana Dievam. That is Krishna consciousness process. Tas ir Krišnas apziņas process. That envy turns into love, you see. Šī te skaudība pārvēršas par mīlestību. Like that verse, Kama esha krodha esha radraguna samudbhavaha. Kā šajā te pantā. It is lust only, Arjuna, born Right. out of contact with the material mode of passion and later turned into wrath, which is the all-devouring enemy of this world. It is lust only, Arjuna, Tā ir tikai iekāre, born of contact with the material energy kas ir radusies no saskares ar materiālo enerģiju. and later transformed into wrath, Un tālāk tā ir pārvērtusies par naidu, which is the all-devouring, kas ir visiznīcinošs, sinful enemy grēcīgais ienaidnieks of this world. šīs te pasaules. So that original tendency to love Krishna, you see, Un šī te sākotnējā nosliece mīlēt Krišnu, when it comes into contact with the material nature, kad tā nonāk saskarē ar materiālo pasauli, dabu, manifests as envy. izpaužas kā skaudība. So all you really have to do is reverse engineer your consciousness. Un tas, kas ir jādara, vienkārši ir sava apziņa jāpavērš pretējā virzienā. We originally were pure devotees, Mēs sākotnēji esam tīri bhaktas. and that pure devotion turned into envy. Un šī te tīrā kalpošana Dievam pārvērtās par skaudību. So now you just have to reverse engineer your envy Un tagad mums vienkārši jāpavērš šis process pretējā virzienā. and turn it back into love of Krishna. Un jāpārvērš tas par tīru mīlestību uz Dievu, uz Krišnu. So how do you love Krishna if you don't love Krishna? Tad kā mīlēt Krišnu, ja jūs nemīlat Krišnu? Well, you have to practice. Jums ir jāpraktizējās. Just like how do you play the guitar if you don't know how to play the guitar? Tas tāpat kā jūs spēlējat ģitāru, ja jūs nezināt, kā spēlēt ģitāru. You start practicing. Jūs sākat praktizēt. Someone teaches you how to hold the
guitar, how to put your fingers on the strings, how to move the pick on the strings, you see. Kāds jums māca, kā turēt ģitāru rokās, kā kustināt pirkstus pār stīgām? Even though you don't know how to play guitar, you see. Pat ja jūs nezināt, kā spēlēt ģitāru, By playing it under the guidance of the teacher, taču spēlējot to skolotāju pavadībā, you learn how to play it. jūs iemācāties, kā spēlēt. So you learn how to play it by playing it, Jūs mācāties spēlēt, spēlējot following the instructions of the teacher. un sekojot skolotāju norādījumiem. So in the same way, you learn how to love Krishna, even though you don't love Krishna. Tādā pašā veidā, pat ja jūs nemīlat Krišnu, You engage in loving service to Krishna under the guidance of the spiritual master. jūs tiekat iesaistīti mīlestības pilnā kalpošanā Krišnam skolotāju vadībā. And by practicing love of Krishna in this way, Un tādā veidā praktizējot mīlestību uz Krišnu, you graduate to, from a beginning lover of Krishna to an intermediate to an advanced devotee eventually. un tā jūs progresējat no iesācēja mīlestībā uz Krišnu uz tādu vidusmēra kvalifikāciju attīstību un tad līdz tīra bhaktas līmenim. So take any example. Piemēram, Just like driving a car. jūs varat ņemt jebkādu piemēru, piemēram, You don't mašīnu know how to vadīt. drive a car. But you sit behind the wheel and you put your hand on the steering. Un, ja jūs apsēžaties pie stūres, jūs nemākat pirms tam vadīt, Put your foot on the gas pedal. sākat stūri kustināt, uzspiediet uz See gāzes where's the pedāļa, brake, you see. apstīties, kur ir And by doing that, bremzes. which you don't know how to do, under the guidance of a teacher, Un pat sākotnēji nezinot, bet skolotāju vadībā, gradually you learn how to do it and you become expert. jūs pakāpeniski uzzināt, kā to darīt un kļūstat prasmīgs tajā. So it's just like any skill, driving, playing the guitar, whatever it may be. Jebkura prasme. Devotional service is another skill that you learn under the guidance of a teacher. Kā kalpot Dievam, tā ir prasme, ko jūs iemācāties no skolotāja. But you have to practice it. Bet jums tā ir jāpraktizē. If you want to become a good guitar player, you have to practice playing the guitar. You can't just play it once and become an expert. Ja vēlaties kļūt par labu ģitāristu, jums regulāri ir jāpraktizē spēlēt. Jūs nevarat vienreiz uzspēlēt un kļūt par labu ģitāristu. You see, you have to practice day after day after day after day until it becomes second nature. Jums dienu pēc dienas jāpraktizē, līdz tā spēlēšana kļūst par jūsu otro dabu. So in the same way, with devotional service, you have to practice day after day after day after day, after week after year, until it becomes natural. Un tas pats ar kalpošanu Dievam. Jums jāpraktizē tā dienu pēc dienas, nedēļa pēc nedēļas, gadu pēc gadas, līdz tā kļūst par jūsu dabu. In the beginning, where it's not fully natural, that's called sadhana bhakti. Un sākotnēji, tad, kad tas nav dabiski, to sauc par sadhana bhakti. And then it becomes completely natural, that's called raga bhakti. Un tad, kad tas ir pilnīgi dabiski, to sauc par raga bhakti. So you go from sadhana bhakti to raga bhakti under the guidance of the expert spiritual master. Un tā jūs noiet šo te ceļu no sadhana bhakti līdz raga bhakti garīgā skolotāja vadībā. You can't do that independently. Jūs nevarat neatkarīgi to paveikt. It can only be accomplished under the guidance of the expert spiritual master. To var paveikt tikai pateicoties pieredzējuši garīgā skolotāja norādījumiem vadībai. Some people say, but you don't need a guru. Kāds saka, nav nepieciešams guru. Well, they're acting as a guru by saying, I don't need a guru. Patiesībā viņi uzvedās kā guru, sakot, ka guru nav nepieciešams. So according to them, I don't need to hear from them. Tas saskaņā ar viņiem, tad man nav jāklaus tas, ko viņi saka. So I will follow your guidance and I will not hear from you. Es sekošu taviem norādījumiem un uz tevī neklausīšos. So if someone says you don't need a guru, then I don't need to hear from that person. Ja kāds saka, jums nav nepieciešams guru, tad jums nav nepieciešams klausīties šīs According to personības his vārdos. philosophy, I don't need to hear from him. Jo saskaņā ar viņa filozofiju man nav viņā jāklausās. So therefore I don't hear from such people. So you don't need a guru. Un tāpēc es neklausos no šādiem cilvēkiem, kad guru nav vajadzīgs. I hear from the supreme authority. Es klausos no augstākās autoritātes. Who is it? What's his name? Un kāds ir tās vārds? Krishna. Krishna says, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Tā saka Krišna. Krishna says you need a guru. Krišna saka, tev nepieciešams guru. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master.
Centies uzzināt patiesību, vēršoties pie garīgā skolotāja. Inquire from him submissively. Uzdod viņam jautājumus, gatavībā sekot norādījumiem. Render service unto him. Kalpo viņam. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they are seeing the truth at every minute. Sevi apzinājušās dvēseles var nodot tev zināšanas, tāpēc, ka viņas ir apzinājuši, redzējušas patiesību. It's also confirmed in the, what is that? What is that Upanishad? The Mundaka Upanishad, yes. And Mundaka, thank you very much. In the Mundaka Upanishad is also confirmed. Mundaka Upanishadā tas arī apstiprināts. Tad viganartam sagarume bagachet samitpanehi shrotiyam brahmanishtam. If you want to learn that transcendental science, it is absolutely imperative that you must go to the spiritual master. Un, ja tu vēlies uzzināt šīs absolūtās zināšanas, tad tas pilnīgi noteikti tev ir jādodās pie garīgā skolotāja. It's not an option. Tā nav vienkārši izvēles iespēja. It's an absolute requirement. Tas ir pilnīgi noteikts priekšnosacījums. What is the proof? Un kāds pierādījums ir? Sanskrit grammar is the proof. Sanskrita gramatika ir pierādījums. If you analyze this verse from the Mundaka Upanishad with Sanskrit grammar, ja jūs analizēsiet no gramatikas viedokļa šo te pantu, you will see it's absolutely required. Jūs redzēsiet, ka tas ir absolūti nepieciešams. Tad viganartam sarugam sagarum eva bigatschat. This is the vidhi lin form of the verb. In Sanskrit grammar, it's called vidhi lin form of the verb. Tā ir sanskritā to sauc par vidhi lin formu. You can say gachati, it means he goes. You see. Ja jūs sakat gachati, tas nozīmē viņš iet. Gachanti means they go. Gachanti nozīmē viņi iet. If you say bigatschat, that means must go. Bet ja tas Must eva bigatschat. Evam bigatschat nozīmē ir jāiet. Must go. Ir jāiet. So, according to Sanskrit grammar, this verse says there's no option. You absolutely must go to a spiritual master if you want to realize the highest truth. Saskaņā ar šo te pantu jūs vēlties apiekt augstāko patiesību, tad tev obligāti ir jāiet pie garīgā skolotāja. So, Krishna is saying, Krišna saka, the Mundaka Upanishad is saying, Mundaka Upanishad saka. So we should follow the injunctions of these great authorities. Un mums ir jāseko šo te dižanu autoritāšu norādījumiem. We should accept a spiritual master. Mums ir jāpieņem garīgais skolotājs. We should hear from him. Mums ir jāklausās viņā. We should learn from him. Mums ir jāmācās no viņa. We should serve him. Mums ir jākalpo viņam. We should try to develop our love for him. Mums ir jācenšas attīstīt mīlestību uz Prabhupada viņu. quoted the English saying, Un Prabhupada citēja angļu parunu. if you love me, love my dog. Ja tu mīli mani, mīli arī manu suni. So the spiritual master is compared to the dog of God. Garīgais skolotājs tiek salīdzināts ar Dieva suni. If you don't love the dog, the master will not be pleased. Ja tu nemīli suni, tad suņa saimnieks nebūs apmierināts. There was even an old American folk song like that. Ir tāda veca amerikāņu tautsdziesma. Every time I go to town, the people keep kicking my dog around. Un katru reizi, kad es dodos uz pilsētu, cilvēki spārda manu suni. It makes no difference if he is a clown, they must stop kicking my dog around. Un tam nav nozīme, vai viņš ir klauns, bet viņiem ir jāpārtrauc spārdīt mans suns. So the songwriter was not very pleased. Everybody was always harassing his dog. He wasn't very pleased with the people. Un tas, kurš uzrakstīja to dziesmu, viņam nepatika, ka cilvēki vienmēr dara pāri viņa sunim. So we have to understand the importance of loving the spiritual master. Un mums ir jāsaprot, cik tas ir svarīgi mīlēt garīgo skolotāju. By our love for Krishna is only to the extent that we love our spiritual master. Mūsu mīlestība uz Krišnu ir tikai tik liela, cik liela ir mūsu mīlestība uz garīgo skolotāju. To whatever extent you have developed loving feelings for your guru, Līdz tai pakāpē, līdz kurai jūs attīstat mīlestības pilnas jūtas pret savu skolotāju. only to that extent can you have loving feelings for Krishna. Tikai tik tālu jums var būt mīlestības pilnas jūtas pret Krišnu.
Therefore, we must always see the spiritual master in a very proper way. Un tāpēc mums vienmēr ir uz garīgo skolotāju jāraugās ar pareizām acīm. This is described in the Shvetashvatara Upanishad, Švetašvatara Upanishadā tas ir aprakstīts chapter 6, 6. nodaļā, text number 23. 23. pants. Yasya deve para bhaktir tata deve tata garo tasyaite kitita hirata prakashante mahatmanaha. Only unto those who have absolute, unflinching faith in Guru and Krishna are the imports of Vedic knowledge revealed. Tikai tiem, kam ir pilnīgi, kam ir tāda ļoti stipra ticība Guru un Krišnam, tikai tiem vēdu zināšanas tiek atklātas. So some might argue, but there's so many bogus gurus, you know. Bet ir tik, kāds var teikt, bet ir tik daudz viltus skolotāju. There was a guru, but he ran away with some woman, or he did this or that. There's so many bogus gurus. So how can I trust Guru? Kā gan es varu uzticēties Guru, paskatieties, tas Guru nu pat aizbēga ar sievieti kādu tur tā un tā. I've had a bad experience with so many gurus, so how can I trust another guru? You see? Un man ir bijusi tik slikta pieredze ar Guru, kā gan lai es ar dažādiem Guru, kāpēc lai es uzticētos vēl kādam. This was my experience. You see? Un tā ir mana pieredze. I went to one guru to become free from unhappiness. Es devos pie kāda Guru, lai atbrīvotos no nelaimēm. Even got initiated. Un saņēmu pat iniciāciju. And I was given a mantra. Un man sniedza mantru. Aing, 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 aing. That was my mantra. You see? Tā bija mana mantra. But it didn't work. Bet tā nedeva rezultātus. So I could have thought, well, this guru gave me this mantra. It didn't do anything to help me. So gurus must be bogus, you see. Un tāpēc man attieksme rezultātā varētu būt, ka Guru, tie vienkārši ir krāpnieki. Gurus must be bogus. All the gurus must be bogus. Ka visi guru noteikti krāpnieki. I went to another guru and he said, I'm God and you're God and we're all God. Un es devos pie cita Guru, kurš teica, es esmu Dievs, tu esi Dievs un mēs visi esam Dievs. So I tried being God, but it didn't work. Es centos būt Dievs, bet tam nebija rezultātu. So does that mean I reject the gurus? Vai tas nozīmē, ka man ir jāatsakās no Guru? Because this guru was counterfeit and that guru was counterfeit. Now for all gurus are counterfeit. Tas bija viltus Guru, vai tas nozīmē tāpēc, ka visi ir viltus Guru? Well, I can tell you, one time I was leaving India. I was departing from India. Un reiz es devos uz Indiju. And I had some rupees. Un man bija rūpijas. And what good are rupees in the United States? I turned them into US dollars at the currency exchange in the airport, US dollars. Un ko gan darīt ar rūpijām Amerikā? Es nolēmu samainīt tās uz dolāriem. I gave him several 500 rupee notes. Un es iedevu tātad tur maiņas kantorī vairākas 500 rūpiju naudas zīmes. And he turned them into dollars. Un viņi samainīja uz dolāriem. But he gave me back one of the 500 rupee notes. He gave it back to me. Jā, bet viņi vienu no šīm te 500 rūpiju kupīrām naudas zīmē viņi man atdeva atpakaļ. He said, this one is counterfeit. Viņi teica, tā ir viltota. So he wouldn't give me anything for it. Un neko viņi man par to neiedeva. So counterfeit monies are out there in circulation. Un viltota nauda ir apritē. That means I give up dealing with money now? Vai tas nozīmē, ka man jāatsakās no darbības ar naudu? Tikai tāpēc, ka ir viena banknote Therefore, tāda. never again will I deal with money. Un tāpēc es nekādās darīšanās ar naudu No, neiesaistos. just throw away the counterfeit. Nē, es vienkārši izmetu to, kas ir Actually, one of viltota. my disciples begged that she wanted to give it to me to give it to her as Guru Prasadam. I gave her the counterfeit note as Guru Prasadam. Un vienai no manām audzēkņiem es iedevu to kā Guru Prasadam. So, in the same way, what if you meet a counterfeit guru out there, you see? Un tātad, ko tas nozīmē, ja ir šādi viltoti guru? Everyone says he's a guru, but then he runs off with some woman, you see? Piemēram, ir kāds guru, bet pēc tam viņš izrādās viņam attiecības ar sievieti. So there are some counterfeit so-called gurus out there. Jā, ir tā sauktie guru. Just as there's many counterfeit notes in circulation, there are many counterfeit gurus in circulation also. Tāpat kā apritē ir pietiekami daudz viltotas banknotes, tāpat ir arī viltoti guru. Does that mean I would reject the concept of guru completely? Vai tas nozīmē, ka guru koncepts tāpēc pilnībā ir jāatmet?
I could have done that. Es būtu varējis to tā darīt. When I prayed to God, who was the original guru, Bet tad es lūdzos Dievam, kurš ir sākotnējais guru, to guide me how I could become his perfect servant. lai viņš mani vada tajā, kā man kļūt par pilnīgu kalpu. And then he revealed to me a bona fide guru. Un tad viņš man atklāja, kurš ir patiesa guru. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada. Un tas bija Prabhupāda. Prabhupada is not a counterfeit guru. Un Prabhupāda nav neīsts guru. And those who purely teach purely represent the teachings of Prabhupada by their example and by their words, they are also bona fide spiritual masters. Un ik viens, kurš Prabhupādas mācību nodod gan ar vārdiem, gan ar savu piemēru precīzi, arī ir patiesa guru. So the next time someone tells you, don't hear from any gurus, Un nākamreiz, kad kāds teiks, neklausi guru, say, I will follow your philosophy and I will not hear from you. un tad sakiet, es sekošu tavai filozofijai un es tevi neklausīšu. According to your philosophy, one should not hear from any teacher. So you're giving me a teaching. Un saskaņā ar tavu filozofiju mums nav jāklausa neviens skolotājs. Un, And I shouldn't hear from a guru, so I'm not going to hear from you. un ja tu man sniedz šo mācību un man nav jāklausās, ko saka guru, tad es no tevis arī neklausos. Such persons who do not purely present the teachings of Krishna Un šādas personības, kas nesniedz tīru Krišnas mācību, are counterfeit gurus. tie ir viltus guru. We hear from those who purely present the teachings of Krishna. Mēs uzklausām tos, kas tīrā veidā sniedz mums Krišnas mācību. So, are there any questions? Vai ir kādi jautājumi? Yeah. Mīlestība uz guru attīstās tāpatās kā mīlestība uz Krišnu, arī tādus pašus pūliņus jāpieliek kā mīlestībā uz Krišnu, arī uz mīlestību uz guru. Es tā sapratu. Do we understand it correctly that we should apply the same endeavor to develop our love for Krishna as love for Guru? Yep, absolutely. It says you can't separate it. Jā, jūs nevarat to atdalīt. To whatever extent you actually love Krishna, you will love Guru automatically, and it goes both ways, you see. Tik tālu, cik jūs mīlat Krišnu, jūs mīlat arī skolotāju, guru un otrādi. Because the Guru is the pure representative of Krishna. Tāpēc, ka guru ir Krišnas pārstāvis. The more you love Krishna, the more you love Guru, and the more you love Guru, the more you love Krishna. Jo vairāk mīlat Krišnu, jo vairāk mīlat guru, jo vairāk mīlat guru, jo vairāk mīlat Krišnu. So try to develop love for both of them. Centieties attīstīt mīlestību uz viņiem abiem. And that will help you to develop love for both of them. Un tas jums palīdzēs attīstīt mīlestību uz viņiem abiem. Next question. Nākamais jautājums. Учитель, он должен проверять своего ученика. И как долго он это может делать, чтобы понять, что ученик действительно настоящий ученик? Потому что мы выбираем как бы настоящего учителя, но как учитель понимает, что мы настоящий ученик. Kā skolotājs saprot, ka audzēknis ir patiesas audzēknis? A disciple should see some kā pārliecināties. A disciple should be assured that the guru is a bona fide guru. Yeah, absolutely. But how the guru sees that aspiring disciple is a bona fide disciple. That's absolutely essential. But how it happens, That's why it's required that the local authority who knows you very well has to recommend you. Tāpēc ir šis te process un nepieciešams, lai tempļa vadība, kas ļoti labi zina jūs un vai šo cilvēku rekomendē viņu. Spiritual master will not
initiate somebody without the recommendation of their local authority who knows them well. Garīgais skolotājs nesniedz iniciāciju kādam, kurš nav saņēmis vietējās tempļa vadības ieteikumu. Prabhupada followed the same system. Un Prabhupāda sekoja tai pašai sistēmai. Just like when I got initiated, Tāpat kā, piemēram, es saņēmu Prabhupada didn't iniciāciju. know me at all. Prabhupāda nezināja mani vispār. But when Vishnu Jan Swami recommended me to him, Bet, kad Višnu Džanasvami mani rekomendēja viņam, Prabhupada, because he is recommended, therefore I'm accepting. un tā kā šīs rekomendācijas dēļ Prabhupāda teica, tad tu esi pieņemts. So Prabhupada depended on the recommendation of a local authority. The present-day gurus are following the same system as Srila Prabhupada. Un tā kā Prabhupāda bija atkarīgs no vietējās vadības rekomendācijas, tad šī laika guru seko šai pašai sistēmai. We take the word of the local authority. Mums ir jātic vietējos vadības If Rishikesh viedokļiem. Prabhu says this person is suitable for initiation, we will initiate. Ja Hriškēš Prabhu teiks, šis cilvēks ir piemērots iniciācijai, viņš saņems. If Rishikesh Prabhu says they're not ready for initiation, we will not initiate. Ja Hriškēš Prabhu saka, viņš nav gatavs iniciācijai vai viņa, tad mēs nedodam iniciāciju. You understand? Okay, so we're a little over time, and Mēs esam nedaudz, we'll be back in the spring. mēs esam nedaudz pārkāpuši laikam, bet mēs būsim atpakaļ And, pavasarī. We invite everybody to come to Vrindavan for Kartik. Tiek visi aicināti doties uz Vrindāvanu uz Kartikas laiku. My Vyas Puja will be celebrated there on November 6th. Mana Vyasapuģa tiks svinēta, atzīmēta tur 6. novembrī. And we'd love to have you all there. Un tas būtu jauki, ja jūs visi būtu tur. Many devotees are coming from all over the world to attend. Ļoti daudz bhaktas no visas pasaules dosies uz turieni. And I'm always happy when I see the Riga devotees here. The Riga devotees are very dear to my heart. Un es ļoti esmu vienmēr priecīgs redzot bhaktas no Rīgas, jo Rīgas bhaktas ir ļoti dziļi manā I've sirdī. been associating with you all for many, many years. Ar visiem jums es biedrojos jau daudzus gadus. You're very, very dear to my heart. Un jūs esat ļoti dārgi manai sirdī. So I see you in Vrindavan. Vrindavan will become even more ecstatic. Un ja esi redzējis jūs Vrindāvanā, tad Vrindāvanā būs vēl So ekstātiskāk. please come to Vrindavan. Tāpēc lūdzu brauciet uz Vrindāvanu. Thank you very much. Paldies! Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanandi. His Grace Shriman Sankarshan Dasatikari Maharaj ki! Hare Krishna. Huh? Today is Rishikesh Prabhu's appearance. Tell me. 50th anniversary of Rishikesh Prabhu. Rishikesh. Yes. Today's his birthday? 50th. 50th. Where is he? Where is Rishikesh Prabhu? I want to congratulate him. Yes, in the Vedic system of birthday is on birthday you give presents to everyone else. The Vedic system is everyone gives you a present. The Western system is everyone gives you a present. But the Vedic system is on your birthday you give charity to everyone else. You see, you give presents to everyone else on your birthday. That's the Vedic system. Rietumu sistēma, ka dzimšanas dienā cilvēks sagaida dāvanas, bet veidiskā sistēma, ka šis cilvēks apdāvina pārējos. Prabhupada said that actually we only celebrate the birthdays of the acharyas. Prabhupada teica, ka mēs patiesībā atzīmējam tikai ačāriju dzimšanas dienas. But one celebrates one's own birthday by giving in charity. This is described in the Bhagavatam. Austerity and charity are given on one's birthday. That's how you celebrate your birthday. Bet ja kāds savā dzimšanas dienā veic šo te askēzi un izdala dāvanas citiem, tas ir tas veids, kā veidiskajā kultūrā svin dzimšanas dienas. So when the kids have a birthday, they can invite all their friends over and they can give gifts to all the other children.
Un, kad bērns svin dzimšanas dienas, tad viņi uzaicina citus bērnus un visiem izdāļā dāvanas. Okay, now prasadam. Un tagad prasādam. Prasādam, lūdzu. Two hands is better. Ar divām rokām labāk. More that way. Oh, Hare Krishna. I've seen you so much. Neesmu redzējis. Don't be so busy you can't come to Bhagavatam. Mēs tik aizņems, lai neatnāktu uz Bhagavatam. Two hands. Hare Krishna. Thank you so much. Okay. How long you have been chanting? Hi? How long you have been chanting? Since 27th of April. Is it already 6 months or not? Almost, because I said 1 week I didn't chant. I chanted about for. So I will continue. Continuing before. Maybe. Both of you have been invited. Nāciet vēl pēc prasādam. Very happy having you so much. Last meeting you said, I asked you, should I ask Krishna husband? And you said, you don't have to ask anything material, just you, first you have to become a pure devotee. And I keep it in my heart that now I can... Palaidiet lūdzu Mātaģim un Maiju vispirms, viņa nav saņēmusi. He wrote me and I was afraid to push him away because I remember that you said, Krishna will give you everything that you need. Krishna is there. Actually, it's all Prabhupada. All You mercy don't Prabhupada. neglect Krishna. Mercy Prabhupada. Yes, even you don't just what kind of neglect him. Don't take what he gave you and neglect my Krishna. calendar already. Now you have to become more attached to Yeah, you Now you have to get into Vaikuntha. Amen. Vaikuntha. Both of There's also something about moves and I have to do this card thing because at this moment I have to do the thing about Janaki because at this moment I cannot make decisions. yes.